Haka jinglap ya jingbun palat ki kherdap lum khajna bian ki badan hasilan ter kesurok ba NH44 kabadang hap hapo jong Riboy district kahinyau trap National Youth Movement HNYM haka arpoi trek rempang arjar persau kala persang menle ikendu yo Deputy Commissioner jong Riboy u arpet upadai banyak kran halor kani kamat kadban kaliang kino yalam keseng gidang persang menyo banyak kendu yo DC henreina kaliang jong u ulakan taj mardor banyak kendu iki habakran sikilat patai kubor Presiden rangba kaseng uba Louis Dr. Dong Ulaong bagani jing bom trek kran jong DC let's say kala aban long ba uru udan ketilang bat kitrai kherdap lum khajna bean kumta nagaliang kaseng kala syami karai bagan penlong da kajing khi pajba hakmat ka office UDC ka Riboy district tang hadin kat tukan impor kajing ajing kran sikilat patai kubor nakaliang u Deputy Commissioner la phakot haki brio jong u bakin wan ikendu u hnrai nakaliang kinong elam kaseng kim tre ikendu setiawat u kalong ke ba ngosi ba kum kasang wan mentar singi hangne apo office jong Deputy Commissioner jong Riboy district u padia IS officer u bedai u Deputy Commissioner jong Riboy kajingwan jongi hangne nadu kapor arbaje hadu kane kapor ke bamenta saw je ar kanta ngela apa hangne banyo bani kendo yu ngela bo adaka slip hangtai banyo bani kendo yu hanrai uklam khot hadu ar kanta pan apka yang hangne tena kali ang jongi kijingsha kijingkwa jongi bani kendo yu kalong bagin bo ya kane ka sithi kabangila address au Deputy Commissioner Riboy district ka jingkerpat ban wengi akitu ki gate bean ke badan hasil antar jong kane ka Riboy district hadu habakut jong Riboy district ya kabangidang i kini sngi bakana hai kala fla padba ya kijing don kini ki gate bean te kene kijing kenta jongo bani kendo yangi bagi jom khot jembam khot jongi yangi ar kentang ne kapani bau ne receive dan kti iman ha kabede kijing bo ini ki gate bean tekum kesang ngin sawan hangle ban pelong da kijing ki padba hangle khmat jong Deputy Commissioner rongpo ngin khot dike hajar ki khot jong kesang madon tur hangle namar kene kijing le jong u ya kino ilam sang balang ki baya khot namta ka hok ke namta ki mat ki jura jong ki padba khamtam ki jingdon jing ki gate bean hapo kene Riboy district ke bala penlong ke jing kordet sat ya ki padba ki bedok ki bejenjar na ka daw jong jing ki dor ki mar ki mata ke jingdon jing ki gate bean ke ba ki krong na kini ki tok ki ba kit marba mardi ke ban panpoi ke bawan na po Asam sedu se Shillong ban panpoi sakalang ke bri ni trap kini ki gate ki bala kumbala ka daw da ka nahai long baki babon ki simat baki babon ki pulet ki bogit ta kene kedan kai salandat ke bau Deputy Commissioner marsin i ke jing tho jong kesang ke bangi ngila ai po ya ketu garisep na ke benta bande kendo yang ngi tho ang tu nyautat National HNYM Central Budi o klam a jibab syo bani kendo ngila ang ya ke PA ke jongu bagane ka PA kan le ong yu bangi don kam tamat submit de kene ka city memorandum nang ta ke ju ke por ngin dia bani kran ye kene namar ngila ai deadline ya Deputy Commissioner khat san singi bon weng nadu kene ke singi ke bamenta ar fuai trik khat san singi ude ban weng ban rat ikini gi get ke badan hasil tar jong Riboy lara umle ngis pen i ke bor jong i jong ka chenwayam balada ume u DC Deputy Commissioner upadiai u underestimate ya keseng kapani ibu underestimate ya kinong song je Riboy district borok gawai ulah kempo ya ki pai ba jong Riboy namar ni ya khon nam tak hok jong pai ba tekene ke jingle ke chungu kapani ba unia namar ba umde khasi usdang banwan ra ya kene ke jik pen ya pher da ka ba un kenta iksang balang ki bayang na kam tak hok jong ki pai ba jong jak menrev new trap tengi penram jori umde Deputy Commissioner बाद में सत्ता ada kijing tho sha chief minister ru jala megalia baude ban transfer no DC Deputy Commissioner nang ne napo jong Riboy district ban transfer na sikiwe gi jaka namar kum une ubre umlong fit bandan ka ni suki IS kamodiu Indian Administrative Service na ka banta jono hab chakri ude shakri jong ki palba ban habade ki jinge ade ma u ban hab ban khot ki palba ban ya ter ban ya thai ki jinge jong kano kas district lane jong ki ba jong ka district ba jong jela hi bro goi hare lada uno ubreu tra bani kendo igino elam sang balang kini kimat ki bangla tho angne ha ke bede kucing dawa ke jingi bade ban weng jandat kini gi get ke badan ha saudong jaga Riboy district ngin salibo sapo Jandahil district east center ba west center district ro ya kene ke jo kucing tho ke ba ni dawa bade ban weng to gi get be an ke badan shelter jong national highway namar kini ke ladi ki thlen ki jet snam
kiba kejat ya ka hak jong pai ba bedok u khau ba mentau pai du lai phun yau tangka sikilo ha kapor ka ba kham ha chua jing ka jingni jong nek sarkar NPP u khau dang pai tangko ba arfau tangka hare balai mentau pai lai phun yau lai phopra sikilo ta kum kasang u deputy commissioner ngi salibo jing tho persayu ba de banwan no na kene ke district ka jongi namar ngim don kan ya bokum une ubrio u bam don ka jing perkhat yau pai ba u badok u kup siliang sam siliang te mentahi na kene ke jakang in mi no bat ngi seperkhat de ko pat karanti lara de banguan ra lamayong hangne pok mat DC office no po namar ke jing bom kan snap ke jing uwi kene ke jing ruwa jong pai ba te kene ke bakasang kan saya isong yang penting bekerki lah saya kesegi ngin seperkhat ya kan extend jam bakum nung ngin la balek kepada percaya upadai waya sa officer jong kene ke office jong ke district Riboy district